ассалому алайкум тамошобинони азиз, тамошобинони гирадманду бародарону хоҳарону амаку амону карчем кумеками канала тамошо мекунам. иншолло мо як контент интересни кардем ҳамин барои асос барои ғарибон, барои инсонои мисол шароит чун хай бачени кисаи гуфти чунда мисол телефонои основном беунеу навам ҳама телефон мисол канал асосан телефон сиёмка кардан. телефоне ки як сол гузашт, 2 сол гузашт, ҳозир чанд қадар харида мешавад, чанд сумда харида мешавад, мисол чанд қадар ёфта метавонем, кадом состояние ёфта метавонем. мисол ина ҳозир мо як телефон ёфтем, Samsung Galaxy A30, бисёр медонед A10, A20, A30, A40, A50. телефон як сол шидай, вақти нав бромада 14-15 ҳазор рубл мо хай рубл гамезем, так как мо дар Россия ҳозир телефон хай як сол бародар харидай. телефон состояниеш нормальное, барои ки телефон соз нигоҳ мекунам хай линейкаи А против ака ки Xiaomi бироварда будан конкуренсия карданда телефон назай баъд нест хай гуфти гапо каму как телефон ҳозир нархаш хай агар биёй 9-9.5 ҳазор рубл беҳтарин состояниеда мисол зарядкааш ҳам коробка ҳама чиз қати меёи як рӯз даже гарантия дорад. хай ма медонам бисёр мардум ҳозир як кнопкаги телефон мегардонанд бародаро барои мисол iPhone 11 ва Galaxy S20 неву ҳами хай телефони бюджетни ҳам не барои инсоне ки шароиташ бираса ҳам мисол контент интересни мисол бо шумо иншолло агар подписация кунед комментариё да бинависед кадом телефон мо дастрас карда битонем сиёмкаш мекунем иншолло. Samsung Galaxy A30 2019 марда харидаеш телефон состояниеш беҳтарин ду камера дорад. хай ман меистимолиам шумо дар мегапиксел гуфтан бисёр намефаҳмед чия мегапиксел, просто мегӯям ки телефон ба нархи худаш ҳозир стоит мисол бигири бикови то што мисол инсон мерава оле 9-дам чӣ мехари мисол 10 мехари не ки болимени мисол ман бошум хай мехоҳам ҳар инсон нархи мисол то што мери я ладаи нав мегири 700-800 ҳазор чӣ ман я мерседеси кӯна бигири мисол ҷел хай вкуси инсон худшай лекин ман гуфтам телефон меарзад нормальная зарядча нормальный Type-C мебарад бисёро хай Type-C ра намедонен разъёми зарядкаи нав пеш мисол майда агур микро-USB ҳозир Type-C шид телефон нормальный бародар харида буд ҳамин шаҳри Москва 13.5 тага гирифтам аксия хати буд телефон соза боли мени андроиди 10 ҳози задагиам бародармо камерошам хай меша ҳозир ҳама телефонои камерои ҳозир соза хай ба уруни Samsung Galaxy S20 вай намеброяку телефон боли мени меша барои ҳами истифода бурдан меша гап мезани гуфти гапо камера пешам соза зарядаш нормально мебарад бистри зарядка поддержка дорад бистри зарядка чаяне мисол бисёрот медонед намедонед ҳами Type-C разъём ҳака Samsung Galaxy S7 ам буд бистри зарядка ва намидинисин ба фикр микро-USB ё Note 7 ам буд агар хато накунам заряд бистри зарядка ҳозир дигар ҳама Type-C почти ҳамашон бистри зарядка поддержка мекунад комплектиш дам бистри зарядка миёя мисол бо эҳтиёт кунед ки бисёрош мисол экран алиш мекунам бисёрош пиштакишон алиш мекунам телефони бад нест дар ҳамиқа сол хай қисматра ки чихе истифода мебара мисол Android 10 поддержка мекунад телефони бад нест хай чӣ бигум бигирем бародаро мисол иқа солда телефон нормальный хача показатки сай чике сай хай нам экраншам гарани чётки нишон мета кино истифода бурда метавонен ва хай сиёмка кардандам беҳтара дута камера дорад як мисол кадом намедонад ширакавголи меган ширакавголи мисол по қариби 180 градус не хеле бисёр ҷорада сиёмка мекунад ки мефаҳма намедонам намефаҳмед бисёр ҳида валнавад мекунад ки то што ҳамин инсон чӣ бигум характеристикаи телефон чай озуш чай ва параметриш чай туда-сюда хайнам хеле бародаро телефон нормальный дақиқа сол мисол хача чикас ака хай iPhone нест телефон Samsung оса хай медонем ки батареяш чӣ мешава хай ҳозиро сустара ранги мисол пеш неста ки 100 кина накина миёя телефон 10 да меша як бора мембара нашод памятиш 32 озуш се
хай бисёро медонанд намедонанд памяти виде телефон хай ко мефуротонам марама нафура флешка зада мешавад дита симкарта дита флешкарта телефон созай овда неки совет намедонам дор IP чанд неки совет наметимам каза лучше назанен да ҳоло иншолло оянда да моя телефон дига Samsung Galaxy A8 Plus ай урам сиёнка мекунам ана у IP 68 дора боли подробно гуфти гапо IP 68 гап мезанем чи ай чиз мегем чи ко мекунад ба худаш мисол баъд дар дуруи ов мезанем мебинен хай цветаш чӣ бигем ранги осмонӣ баринада сиёҳош мешавад сафедаш мешавад сирх мешавад агар хато накунем телефон нормально совет метавонем бигирен иншолло комментарие кунем бинависем подписатсия кунем бо кадом телефонро мисол интерес дорем и кадом контент ҳамин телефоное ки бюджетни инсоное ки шароитшон бир аст мисол ғарибӣ дар марда кор мекунад ҳамин телефон мисол 9-10 дада расход гирифтан метавонад бисёро ҳамҷа мехоҳанд ки мисол чӣ бигиранд ман медонам ки бисёро мегӯянд ки бародар S8 чанд сумда меоем A8 чанд сумда меоем A6 чанд сумда меоем телефон пешна бошанд ки хай бисёро спрос дорад ҳозирона мисол телефонои A51 буромадеста мисол A30s мисол A70 A80 ино ҳай более-менее қиматтарак аммо ҳозираш дар факашто мо мисол просто 3-4 телефон омадагия барои сиёнка ҳамин райони 8-9 та то 15 тара мисол iPhone 7 иншолло ва iPhone 6s мисол ягон Huawei пакашто ҳам хай чизе ки возможност аст шумо комментарие кунед кадом телефоне мехоҳед ки пешина боша линейка нав пири абзора метавонем ки мо ҳаракат мекунем ҳамура сиёнка карданда шумо бинен ма совет метавонем бигирем телефони нормальне экран соза чем а 10 телефон беҳтара а 10 моли абзор мекунем яке телефоно намешдане бардаро хай мебинем ба шава абзор мекунем ваям телефон чӣ бигум хам телефон вай нест да мисол экранаш пастай батареяш зарядника вайрон мекунад батареяш вайрон мешавад мисол 10-15 да мешавад сразу мефура хай бисёр Samsung ам тара iPhone хай более-менее созтара кай ҳоли iPhone ам сиёнка мекунем мебинем телефон соз кино диданда нормально мисол хушрак нишон мета ҳама чира мисол то что хай кида мефура мисол то что мисол капелка дора телефон кида хеле мефура намедонам хай комода мефура фуруда мефура хеле рамкадор боша телефон аста A6 Plus буд A8 Plus мо ҳам категория ҳамин цена да ҳамин нарх ва ҳамин ваёда гуфтесем да мисол то что хай шава каму как гуфти гапо марҳамат бинен телефон экраншам нормально Full HD хайлам хеле нишон метавад то что колонкаш як дона ки стерео нест стерео коме намедона ҳам айҷа мехона ҳам айҷа покашто фақат ҳамин поён мехонам хай нормально мебинен мефаҳмед гап зада мешавад хай ҳозирҷа бисёр намедонем мегапиксел чия озу чия хай шарта подробно гуфтам мелчи хати ҳамин мегум телефони нормальне хай немхе гапо аки мо хеле ман феъл надорам ки боли подробно нақл карда то мелочи чанд гигаҳерц чанд милампера нормально мебарад смотря истифода бурдан то як рӯз зарядаш озод иншолло мебарад хай ки бо бистри зарядка дора более-менее зарядаш бурданаш то что iPhone да соз мебарад беҳтара iPhone зарядаш бурданаш то что плани заряд бурдан iPhone да соз нама iPhone 7 iPhone 7 Plus да созтара хай ки созтара A50 иншолло A50 дам сиёнка мекунем ҳам фарқаш қам нест ҳам отпечаткаш характеристикаш фарқ мекунад дизайн ҳама яга фақат ҳамин A10 капелкаш хати A20 дига A30 A40 A50 A70 яхелам ҳозир насиб вайдам сиёнка мекунем иншолло бародаро подписатсия кунед комментария кунед лайк монед дизлайк монед чизе мехоҳед марамат поддержка кунед иншолло якум видеомонай хай бародаро мисол барои ғарибо чизе даст мо номад кардасем чи телефони аста сиёнка кардасем контент барои ҳамин бо мегум бозам такрор мекунам хай ҳар хел гап застем мефаҳмед иншолло ҳаматон мефаҳмед бо чӣ мегумтона ҳамин инсоное ки средни мехоҳанд шароитшон ҳамин 7-8 ҳазор пакашто 3-4-5 видео бо бинависем мегум мо телефона ёфтем мо мегем мисол чӣ хел бифаҳме ки экранш алиш кардага чӣ хел бифаҳме ки ҳамин инсон ҳам батареяш соз мебара намебара ина як роҳе ки батареяш соз бурдан
чиз ҳама агар телефонро рафта харида 100% боша намефаҳмед. Обязательно 20% мемона. Телефонро як бор перезагрузка мекунед, мебинед як бора 1% бидуни батареяш тамом кардагиай. Бо айфон ки процентша нишон мета ё нишон наметан. Ҳар хел программа ҳастай типа ки нишон мета ки батареяш хел бовар накунед, хелиш производитель дига хел нишон мета. Телефон бо мегум нормале бинависен чи телефон мехоҳед иншалло меоемша ҳамин телефоне ки рамкае ки то 20000 хай иншалло мебинем да мо барои бародари ғарибо ҳамин контент академ ки ҳамин канала ки ҳамин харида битавонанд насӯзанд мисол натарсанд мераванд ҳамин нав пулш намераса ҳозир қимат шидагиа телефонҳо мисол бисёр ҳамин A51 18-19 хай битонем бихарем мисол A30s бромадагиа ва ҳамин 14 хай бинен мешава гирифтада ҳамин телефона 2019 ҳамин бародар харида буд ҳамин мегӯяд 1 сол шуд қариб. Телефон нормале мега жалват намекуна телефон довольный хай ай магазин харида буда мисол доверенный ки то что мисол доверенный боварӣ карда да ай даст гирифтанда мегум эҳтиёт кунед бародаро ки экраношон алишкадаги мешава ё ки пиштакиш алишкадаги мефаҳмам чӣ хел мефаҳмем ки экранаш алишкадаги агар шанс шава қатони A20 ё A40 барем экранша мефаҳмем ки мисол экрани заводко чӣ хел хушрӯа чӣ хел хушрӯ нишон мета качестваш зурай пиштакишам ҳамонтое да мисол то что мебини вай фарқ мекунад да заводко мебини мегӯ сутакам A20 A30 A40 як пиштаки доранд ҳамашон пластика шиша мегам мисол пластик гид атроф пластик пеш шиша Gorilla Glass 4 бисёр кор намедона Gorilla Glass 4 хай заштида да мисол ай царапат кардам то что ҷода хай ки заштин стекло мондагиай телефон нормальный хайнам нормальный телефон да бародаро подписаться кунед лайк монен шод мешем иншалло бо шумо ҳастем связ дарем гуфти гапо видеои дигарро интизор бошед. Ассалому алайкум бародаро дар паноҳи худо бошед.